ngisweli mfowethu nali ibandla lemoto enama area lapha esawona ukuphi msweli amathikithi ebandla siwanike wena kodwa kunamaphisi asixakile la athazweni obani amaphisi bahamba nezinja a10 izinja ku-event no amaphisi akabhuthambo lefene ngena futhi konakala futhi lawo amaphisi lawo awabuyele emuva indawo yokuphisa le zizosebenza la Chebe mfowethu ngicela utshelele ibandla lihamba nezinja ukuthi akuwona umcimbi wamaphisi la akushone ephisi ithikithi esandleni abajikisa izinja futhi Tando ngena 1 2 sengikole njengamanje ayagoloza lamaphisi lawo ngicela inyuse lamagadi lapha manje afuna ukungena ngenkanda ayibhuthambo lefene ngicela sothi isimo samaphisi mfowethu ngoba phela ngeke bengene nezinja festival khona ngisho amaNazaretha la eSabatha ngeke ndingalazi ake ngiyibone izinto zizivale kodwa wawiza phi nje namlando